redki đaka ispred škola. U školskim dvorištima grupišu se družine. Tamo četvrtaci zauzeli klupe, petaci sede na zidiću, mešaju se glasovi, smeh. Svuda graja, poljupci, zagrljaji i cika. Samo prvaci stoje mirni i zbunjeni. Tiskaju se onako mali ispred glavnog ulaza i vireći ispod povelikih torbi zure u masu tražeći poglede mame i tate. A škola velika, okupana suncem i nekako sveža, čeka i zove. Lupa mi srce, igra. Ona mi je druga kuća, porodica. U njoj su mi drugari kao braće i sestre, nastavnici kao roditelji, a one velike učionice liče na prostrane sobe. U njoj se stiču znanje i veštine, ali i ljubav. Moja je škola prava carica, u njenom carstvu 1000 pametnih glavica. Moja je škola prava dama i nikako ne vodi da je sama. Moja je škola naš najbolji drug, u njoj se neguje sportski duh. Moja je škola sveznalica prava i čuva vredne stvari od zaborava. Moja škola je košnica medna, u njoj zajedno stvaramo dela vredna. Kada sam bila mala, iz vrtića sam često gledala školu. Uvek mi se činila kao velika tajna. Pitala sam se, šta se to krije iza tih visokih zidova? Kakve li tajne skrivaju đačke torbe? Šta se nalazi u njima? Na ta i još mnoga pitanja dobila sam odgovor kada sam krenula u školu. Pored osnovnih školskih aktivnosti i učenja, škola kod nas razvija humanost i dobrotu. Kako bismo pomogli onima kojima je pomoć potrebna, škola organizuje dobrotvorne bazare na kojima se prodaju rukotvorine naših đaka. Zajedno uvek sakupimo mnogo novca. Osim bazara, svaki đak naše škole sakuplja čepove koji se potom recikliraju. Na taj način se prikupljaju sredstva za pomoć deci. U školi sam naučila da je divno pomagati drugima i biti dobar drug. Na Kanarevom brdu, kraj stare šljive, nalazi se škola Andrićani. U toj školi svi su dobri đaci, a stigli su nam i mali prvaci. U našoj školi ćeš naći Asku, Vuka, a možda i lovca, jer to je škola našeg Nobelovca. Za uspeh mirnih đaka se ništa ne brini, jer svaki od njih zna za ćupriju na Drini. Školski dani su nam radosni, veseli i lijepi, jer je naša škola blistava i sjajna kao most na žepi. Tunel između vrtića Kanarina i japanskog parka, okružena prelepim drvećem, šarenim ružama, velikim dvorištem i sportskim igralištima. Ponosno se uzdiže jedna lepa škola. Pod njenim prostranim krovom, u savršenom ritmu, broje, čitaju i pišu mnoga deca, zajedno sa svojim učiteljima i nastavnicima. Kad sam prvi put ušla u školu, bila je nekako ogromna. Hodnice su mi se činili prevelike, a učionice je bilo bezbrojno, baš kao i đaka. Sve mi je to na početku bilo pomalo strašno i nepoznato. Ipak, nježni glas naše tadašnje učiteljice i njen divan, topao osmeh učinio je da svaka nesigurnost nestane. Zaštitni znak naše škole je njen čuvar, Milan, dobrodušan i požrtvovan čovjek. On nas i svakog dana sve brižno čuva i štiti, a mnogima od nas zna čak i ime. I kao čarobnim štapićem rešava sve probleme.
Zbog toga se svi osjećamo sigurnije. Ova godina je posebna zbog toga što će iz naše škole izaći 40. generacija učenika. Posle toliko vremena možemo se pohvaliti sa bezbroj osvojenih nagrada i trofeja sa raznih takmičenja. Zato veliku zahvalnost dugujemo svim našim učiteljima, nastavnicima, psiholozima, direktorima, ali i tetkicama i domarima, koji su doprineli da naša škola izgleda lepše i čistije. Bez te uzajamne saradnje, bez te ogromne ljubavi, zalaganja, razumijevanja i bezrečnosti strpljenja, ni naša škola... Jak se njome ponosi. Nalazi se na bregu i u nju rado idem i po kiši i po snegu. Sada ima 1150 đaka, vrijednih devojčica i dečaka. U 2 smene se uči, peva i pleše, tako da se deca pohvalama i nagradama smeše. Iz nje su, kao iz gnjezda, mnogi izrasli do zvezda. Naša škola je sigurno najlepša u cijeloj Srbiji. A evo i zašto. Ima knjižaru, pekaru, zubnu ordinaciju, dnevni boravak, biblioteku, svečanu salu, 2 sale za fizičko, a što je najvažnije, ima vredne i sposobne učitelje i nastavnike. Toliko je i van nastavnih aktivnosti koje se u njoj organizuju. Folklor, sport, gluma. Svako će naći tu nešto što ga zanima. A kada se završe časovi i sve se utiša, ostane veseli crkut ptica sa obližnjim krošnjim kojima je ušuškana. Kao što vidite, i priroda krasi našu školu. Samo nam fali jedna fontana. Naravno, ne bi me začudilo da se i to desi, jer me u školi na početku svake školske godine uvek nešto lepo iznenadi. Verujte, svako bi poželeo da ide u školu čiji sam ja učitelj. Školu, srećan ti 40. rođendan. Želimo ti da uvek sijaš znanjem i potom slobodno izvodi svoju. Živjeti!
Luka Milošević iz 4.3 najlepšim rečima prijateljstva napisao je pesmu o svom drugu. Jedan dečak tronom, druga najbolje Vlada, ima plavu kosu i zove se Vlada. Devetoletan je, uopšte nije stidljiv, voli zmije i žabe, vrlo je zanimljiv. Neimar je u društvu, strateška je Lija, u fudbalu dobar je, koševe zabija. I ne samo to, prijatelj je sjajan, kad ga jednom stekneš, drug bit će ti trajan. U svojoj zbirci ima mnogo marki, na tvojoj strani baš u svakoj čarki. Jedino je šteta što smo kao trupe u školi razdeljeni u suprotne grupe, ali ima jedno pravilo, važno kao plug. Drug je tebi prijatelj i ti si drugu drug. Razigrane devojčice naše škole. One nas svake godine obrazuju osvojenim prvim mestom na takmičenju Jeste raste rad ili Šta bude biće, a biće nam vrlo veselo posle ove plesne ulice. I was just
Kada jedna gruba reč, ko pravda teška, zatvori sve prolaze. Kada dan ko kamen tvrd, sruši se sa neba na tvoj nežni dlan. I dok noć koju nema zvezda caruje, traži te i želi da ti da.